Mokoilum outpost aru wangpung somotan ka chelenga towar pialong forest tumpen ronga sorang bong kachar bo alam ki keklang. Kebangji Karbianglong Autonomous Council kili kahud rat atum kar ia phutha kachini je phan chin thong ara dalong an kahum ridam. District Legal Services Authority Karbianglong Dipua Tumpen National Lok Adalat Kapadopon. Walk-in interview for LTM English School Tengkera Langso West Karbianglong 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nurse. Qualification required BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nurse. Qualification required BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nurse. Qualification required BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. SMS teacher, 1 nurse. Qualification required graduate in SMS with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nurse. Qualification required graduate with diploma in PGDCA or BCA. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Kardom Karbianglong life along pen kedam tanga birta la pen pinia birta ang ton pen chethana mixanan Jirikindeng police station narlu kedam jang thereponi phai kep arni rong khelan wangpung ka chelenga towar pialong forest sahi pen rong asor inut bang hini atum thengpi ka chong hu alam pen kachar bo alam ki keklang Birta ke long dona tengke kedam tang there ni phai kep arni protection ranger sikaring hi atum patrolling kedam bo mahud wangpung samotan ka chelenga towar pi adungaraya long thengpi ke bengtang gari along ke thap thekdun long si thengpi ke thaba gari forest sai khia tum ka chepari deng ponji pupen bang heni bang ke thoma tuma bang gari kapa bang long le darajok to ware bengalong penang an rong asor pen forest sai khiang bong ka charwo sai dolo lapen ke kedam tang thereponi phai kep arni protection ranger sikari ing hi atum wangpung samotan ka chelenga to war pia long pen thengpi kang hua gari forest sai khia tum wang bo mahut to ware beng rong asor bang hini bang ke thoma tum kapasik sakdun lapen protection ranger aphan gari pen kapatong je phan kabor I pusi lam hoya lo along jongdun thu lam hoi ki peteng si bang plia phan hem kang sam beng pon chek lo Labang pli hem kang samalong kache beng nang atum laki Jason Milik arta ningkaning ko rake thom arong lumujem Nivinson be arta ningkan thongkebra pli arong laki mokoilum maji ingti arta ningkan thongkebra pho arong laki wangpung lapen borsing rongphar arta ningkan thongkebra hini arong laki longtar thepi pusi bang plia phanta pangthek pon lapen labang plia tuma phan case number 02/2022 U/S 147/148/341/332/387/506 IPC R/W section 40/41 Assam Forest Regulation Act 1891 arona tengpensi ing saiponpo lapen lapu gaching nang check bang plia tum kenang pachini dona tengke thengpi kang hua gari kali sangti ke thap dam jisi ke dam posi nang than pachini don jirikin deng pen samsing ingti Karbianglong life Karbianglong Autonomous Council kilik nang te bokboma pora hud rara tum ko pusona bang phwa phansi ka pa haipon ke nang sot Lapan high det pen metha constituency ara phan chelang pon jima amate chelang pon pema bang soputhak rara tum kachini mate kamatha kaparsi ka bangke akenang sot binong Lason si lakha ke thom jinthong constituency long pen BJP asong pen ki thur dunja phan bang ke thomamen klang dong si thek pon long
ke klang dong bang ke thoma tumamen lage rada cyclem bang Agustin Kramsa Damian Hanse lapen ke damtang ning kaneng koi pen madu arat charia songta kapinrem un e pin abang phu mate non Karbeng Autonomous Council along EM ang hoi ki khibom abang Prodip Rongpi Bang Sojo Jinthong constituency Raratum Amen ke klang bang ke thomang bongpen komara phansi kinang po Bang So Phutha klar dak pen rad along pen lam thi kilong Japan Jinthong habar along pherang ke bitung atum homri damsi rad pen jingki jathan damlo Lasonsi Rongjang Phong polling station Achong Kimi polling station West Umlapher polling station apen Umad polling station along kidwa Raratum along an palidamlo Bang So Hud Raratum pen kaning je ponalam the arju senang Rada bangke Kini pedlo la si ningkan koi litum lang dam lo pulong te Pruyong pi alang munir tum pan kang kinsul do la pen ka kinsil tap do la si alang li iklem ke dam setame alang li kota puke theklong le det lo ningkan ko yang bo la pen sakuria la hinta inuta pi theke det lo la si milhin bena bangke ke thek dam long tang ke klem ta ason tin le klem ta klem phuli phola dam phuli phola pa pleng phuli phola la son si thek dam long lo apotsi la prodip rong pia phan ke parem nang pusi milhin pen ke support dun lo ching thong arat la si ke do amarat da ching thong homusti arat ama phan sita ka chuning ri ke la helo la prodip rong pia phan parem nang pusi milhin pen bang ke chuning ri det lo rat pha nili CM Dr. Tulian Ronghang Sar Lapen MP Horen Singh Besar Lapen MLA Bang Pli Fanta Nilin Pen Kachuning Ri Ji Alam Kela Puhen Lo Athema Kedam Tang Ningkaning Koi Nilitum Sar Prubrong Pi Konan Ma Kedo Sinitum Dudun Pet Lang Lapen Nilitum Pahai Dun Pet Lang Lapen Non Anta Alang Li Karbiang Long Autonomous Council EM Alang Li Kibom Lang Lasi alang li kibom poi fit setame alang li nili tumapan nangkalang apang previ manangkalang ledep pule pudat tami ajok pen towar bang hejar EMCM ta bang bomlo anut kaprek akathe ke ding tumam ta bang chhelat bomlo towar ki mesen theklong le pusaide chinthong klada ka phiu pathai lasi non nili tumapan nangkang hon nangkalang thek pu apan sirat atum taneng jelo lapensi nili boy fit seta Rat alam thi pensi nilita chedon dun lo lasi non kerang GMEC election ningkan surira ingkor hini election ke kipaduji hut ke ni to fan ke tiket abang ke sar Agustin kam sa fan si tiket abang ke nang pipi vek te manang pipi vek nang po busin ni tuhin pen bang ke non ke do anarata chuning rig dun theklong le puthe rada tung fan same arjuna nilhin pen theklong le te theklong le mon kadu beta Ali le puta lanon malam sila so alita nang hut pecham la central skin pen sila ke bang chodana alang li metha kota pen ke jatta ve langa skim pu setame nang pipe ke pine toilet puta ve mane hem so pustame pipe pupo amen ke tok ponji an ke pipe komane aphanse aparti la ke akaprek bena ko aphan pipe tu nili ke damtang thek dun long arni simalom heta amen tanili ke thek dun long nili ek amen sido setame non nili ga tumhana pipe parti ka prek pukok loke la parti amen ASDC la ke pukok loke la sopotsi pipe parti ka prek phan pipe la pen harni si hadjang setame nili ke la son hello ke pu nili phanta hempota ka chihura phan JCB 2 ঘন্টা por nang pitha puloke nili tuma leader atu aphan chuhang lo setame nang piun e pulo lasi nona bangke nili tum ka jap tanang nelo akosten kram safan nang pivek nang nang nelo Bangso Perangkia bitu ngatum kahum rida mahud rapen kaning je pona tengki nona phong ke AAC kilika huda bangke akimi a candidate si kinangpo laso akimi bangke chin thongara ra phanlu puta ningje pontho changlo non bi sorkar ke ba astame
Karbi Anglong autonomous state issue ke jithan thedalo mati a issue si development issue lo la polang tenili tu ta development e lona kokpo nili tu bu de pa kha jog dun ke la ma sini li tumba ke la po son po te an itum kira pen arab re apo rui rong pi phan ke dak pen ke chin thong pen ke penang pen ke plung pon যদি বিজেপিৰ পৰা আমাৰ আগষ্টিন ক্ৰামছাক যদি টিকেট দিয়ে আমি মানে 100% তেখেতক জিকামে যদি নিদিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট উঠে যদি টিকেটটো বিজেপি যিটো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰদীপ ৰংপিক দি পেলাই আগষ্টিন যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনে কিবা উঠে তেনেহ'লে কি হ'ব কাক সাপোর্ট কৰিব তেতিয়া বদলাওতে লিউনে হ'ব পৰিৱৰ্তনটো আনিবই লাগিব পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব কাৰণ 20 বছৰৰ কথা আছে 20 বছৰৰ মাজত কি ডেভেলপ হৈছে যদি আমি এনেকৈ থাকিব বিচাৰো তেতিয়া হলে বেলেগ কথা আমাকোতো পৰিৱৰ্তন লাগে আমিও এই জংগলৰ মাজত খমাই আছো আমাকোতো অলপ সুবিধা লাগে pelo nili tumhan non kibang bo non akostin kramsa ke nili tum along agira hum tin along tani nili tum along ang thekang sidundu nili tum agira hum tin long ta nili tum phan bana grab dundu nili tum alang li ke anang kan kali aci klu anta welang anta nili tum akostin kramsa ke nili tum hanang grab dundu agira hum tin na phan bang nang pi aku rong along ta bang alang li ciwang sumar ki bi ki thi benda bang nang cing kilin thek kunang li cingwa li thek nili tum salang ni phansi ini pinggiran yang kilo. Umat polling station along ben setame nilitum pahai dunlo. Setame em rongpia bangke nilitum comangak he tumaphan nangke plak dokok. Nasi nona bangke Agustin Kramsa phansi pahai dunpo. Napen jong si BJP asong ben Agustin Kramsa phan tiket pipedet po setame alang nilong si. Jerab dunpo po si comangak he tumpen ningjepon. लोग प्रार्थना करते हैं कि ये कैंडिडेट ना बीजेपी का टिकट ना मिले हाँ ना मिले अगर मिला तभी ये जो भाईटी ने बोला ये डिवाइड हो सकता है तो तब भी हम लोग अपोजिशन का खिलाफ ही जाते हैं बहुत है इधर में उसका खिलाफ ही जाएगा जो अभी हाँ इसका खिलाफ ही जाएगा क्योंकि वो हम लोग को खुद पसंद नहीं करते हैं लेकिन के लासो अनिंग दो को कपर लासार रमसा अपन la tiket long esta la fan sapodi independent josi prodip long pi bang tiket long rong BJP pen tiket long rong kote alang fan support poma mate Agustin Kamsa da independent men thule pura Agustin Kamsa an support ma mate la BJP phalo kala independent fan se la sar Agustin Kamsa fan sapodi josi BJP tiket long thur rok kote la fan helo la Agustin Kamsa josi BJP tiket long rok kolote la fan la kine News report Karbing Long Live. India angkangarlo Prek jamadi malong National Lok Adalat kapadopona sonsi Karbi Anglong District alongta District Legal Services Authority Karbi Anglong Dipu atum pen chepatir piponsi pini thereponi phai krehini ada por phai sirkeba porpen Dipu Judicial Court along National Lok Adalat kapadopon Karbi Anglong District alongta Dipu Judicial Court arlo along National Lok Adalat kapadopona hud court cases along compoundable cases lapen motor vehicle cases pangrum petpen Bharat Roga isi cases court along pen enponsi pini un anke pajut ponlo Lasonsi pre-litigation cases along Sirkeba Bank, CPDCL, Lapen BSNL Pangrum Petpen, Parokre Plira isi cases along Kebang atum si keong. Lapen laswa case along Kepajut Unji Asonsi, Theglong Pusi, District Legal Services Authority, Karbi Anglong Dipu, Kongchunbang, Nagoi Amit Pen, Perang Ketuma Pan, Nang Pachinidon. The court মানে ধৰক এপিডিসি তাৰমানে কি হয় এপিডিসিএল হক বেংক হল হেতৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে নিজৰ তাৰমানে মিনিমাম কিমান তাৰমানে এমাউণ্টলৈকে সিহঁতে এৰিব পাৰে সেইটো বেংক আৰু এপিডিসিএলৰ নিজৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া সো সেইটো তাৰমানে সিহঁতে ক্ৰাইটেৰিয়া ফলো কৰি পেলাই নিয়ম অনুসৰি সিহঁতে মিনিমাম লেভেলটো মেইনটেইন কৰি কেছকিটা ডিসপোজ কৰিব চেষ্টা কৰে তাৰমানে এই তেনেকুৱাই আৰু কোৰ্টৰ কেছটো অলপ বেলেগ এটা কম্পাউণ্ডেবল কেছেছ মানে যোনবিলাক সেটেল কৰিব পাৰি যেনিবা সৰু সুৰা মাৰপিটৰ কেছ এই তেনেকুৱা কেছবিলাক কম্পাউণ্ডেবল কেছেছ বুলি কয়
সেকশ্যন 320 CRPCত থাকে সেই কেছেছবিলাক দুই পক্ষক একলগ কৰি পেলাই এক পক্ষক নহয় কিন্তু দুই পক্ষক একলগ কৰি পেলাই সিহঁতে ভলেণ্টাৰিলি নিজ ইচ্ছাত সিহঁতে যে কেছটো সেটেল কৰে মানি লয় বোলে আজিৰ পৰা আমি ভালকৈ থাকিম তেনেকৈ সিহঁতে কেছবিলাক নিজৰ মাজত দুই পাৰ্টিয়ে মিলি পেলাই সেটেল কৰিব পাৰে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Dipu Pastor Rangkang Presbyterian Rongsopi Preaching Station Kardom Ahem Ki Kim Kerang Japan Pini Dipu Pastorate Longri Pastor Reverend H Laldin Thuangari Dengpen Long E Ke Sompona Hut Karbi Anglong Mission Field Secretary Reverend R Lalthapui Chetongdon Pini ada Porphai Kri Sia Porpen Dipu Pastorate Longri Pastor Reverend H Laldin Thuanga Pen Ke Japon Bangsu Long E Ke Somamai Long Monduli Asar Jiten Phangchu Cherap Chetodun Long E Ke Somamai Kapang Cheng Ponjia Phanpura Longri Pastor Pen Arnama Hirjumi Hangponlo Bangso Phi Preaching Station Chunbang Badan Chandra Kropen Presbyterian Rongsopi Preaching Station of Purkimu Parjupon Bangso Ahud Pastor Reverend H Laldin Thuanga Pen Maya Long Ke Thanpona Tengki Rongsopi PS Salongta Arnama Hirjumi Pena Jok Adona Phai Bat Bomlo Lapen Monduli Kang Thim Kapathir Nang Jian Nang Pleng Tanglo Nasike Bangja Ningkana Ahud Bangke Rongsopi PS Setami Monduli Kang Thim Kapaman Ponjia Phan Bor Iponang Pupusi Ningjepon Halapu Kachitongdun Alohi KAMF Field Secretary Pen Kaningje Ponatengke Bangso Kardoma Hem Ki Kim Kerang Kapatang Ponjia Phan Kaprek Along Pen Kerap Kelong Aphan Chora Bangke Chiki Kera Methang Pesara Doana Tumpenta Chebor Iponang Jipusi Field Secretary Reverend R Lalthapui Mayalong Ningjepon Mondoli Aphan se tame Arpena Bor Ilo Lasi Ngeli Field Secretary Ame Pen se tame Bangsoa Yirja Hem Ke Kimji Aphan Poisa tangka keri lahai kato kabe asonason donangji la bangso kenang sok inahut ke un apen neli bori popusi ne changlo setame anam ahir jume nang kelong thekji phan bangkera puanchot kali emethang pen seta claim nangji aso Bangso Hut Longri Pastor Reverend H Laldin Thuanga KMF Field Secretary Reverend R Lalthapui Mondoli Asar Jiten Phangcho Dipu Pastorate Dihin Rimbang Dharam Singh Timong Pendanglo Rongsopi Preaching Station along Dikon Do Anlapen Kaddo Kawea Rat Chitudun Rinki News Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Abirtake Lapan Si Kang Toniklo